Cilj je pre svega da budemo ono što smo već postigli, a to je brend broj 1. Znači mi smo na našem tržištu po udelu najveći proizvođač i testenine i brašna u kilskom pakovanju i da nastavimo uspešnu tradiciju ugradnje brenda i poverenja naših kupaca prema našoj robnoj marki od 1918. godine. Samo kratko se osvrnem, u startu od početka nastanka i od početka rada Danubiusa, Danubius je bio i mlinsko i testeničarsko preduzeće. Samo nekoliko koraka od uspeha je bio 1976. godine kada je uzeo prve poluautomatske linije, ali tek sada smo u situaciji da budemo sigurno broj 1 u regionu, ne samo u našoj zemlji. Da li su potrebe neke posebne vrste brašna, odnosno kvalitet pšenice, da bi i testenina bila odgovarajući kvalitet? Pa ono što je bitno da kažem u kontekstu čitave priče oko ove nove proizvodne linije i oko fabrike testenine Danubius. Danubius je u ovom dvorištu ne samo fabrika testenine, nego i najmoderniji bilerov mlin u našem regionu, sigurno u Srbiji, apsolutno. Znači, u ovom mlinu se proizvodi pored svih vrsta brašna i jedna frakcija brašna, odnosno pšenična krupica, koja je osnovna sirovina za proizvodnju testenine. Znači, to je jedan u stvari sistem. Danubius je jedno preduzeće koje se bavi pre svega prijemom, skladištenjem, trgovinom pšenicom i preradom pšenice kroz mlin i testeninu. To je pšenična krupica od naše domaće pšenice i to je proizvod koji je praktično kod nas brendiran kao vitaminizirana testenina, a krupica od durum pšenice se uvozi i to je potpuno jedna drugačija vrsta robe, ali isto se proizvodi. Da li je moguće da se i ovde stvori sirovinska baza za tvrde durum pšenice i da taj način možda i domaći proizvođači budu zainteresovani za ovu proizvodnju? Pa to je moguće, ali naša pšenica i naša krupica nije ništa manje kvalitetna. Ima drugačiji sastav, nešto manje proteina, ali sa modernom opremom, sa kontrolom kvaliteta i sa kontrolom sa ulaznom procesnom i završnom kontrolom proizvodnje, naš proizvod od domaće pšenice i od domaće krupice je apsolutno na nivou svih proizvoda od durum krupice. Dnevno može se proizvede 30 tona testenine ili da kažem 1500 kg kapacitet nove linije na sat ili da prevedemo to na godišnji nivo proizvodnje. Mi smo do sada proizvodili 4500 tona testenine, a sada možemo da proizvedemo 15.000 tona. 10.000 tona samo na ovoj novoj liniji i time, kao što sam već pomenuo, postajemo proizvođač i potencijal za proizvodnju testenine broj 1 u Srbiji, gde se potroši 20.000 tona testenine godišnje. Naša linija, odnosno linija koju smo danas pustili u rad, je veoma interesantna zbog velikih ušteda energenata. Znači, ušteda vode je značajna, voda cirkuliše kroz liniju, ne ide u slivnik, znači ne ide u kanalizaciju. Struja, gas, sve to na savršenom jednom nivou dovedeno je do savršenstva, jer takva ista linija je, samo za primjer da kažem, linija na kojoj se proizvodi Barilla, testenina, Dičeko i sve ostale italijanske robne marke. Da li to znači da planirate da, pored domaćih tržišta, krenete i osvajanje susednih i drugih tržišta? Pa naravno, mi već izvozimo u zemlje u regionu, ali sa ovim kvalitetom, osim što planiramo i već imamo pregovore dovedene do kraja sa ruskim partnerima, nemamo nikakav problem da se okrenemo i zapadu i da ponudimo kvalitetniju testeninu, odnosno da ponudimo zadovoljavajući nivo kvaliteta sa povoljnijom cenom zapadnom potrošaču.